Te ngidon hang ni menta ka MS Live Sound Team meningkat bet ka Kids Tarari Choir Noston bangin shoot ya kawe ka jingrai ka batmai ba kin sapen mission. Te lese pun apa denyo pi wat iki jingrai Kids Tarari po YouTube ndai pim syam show. Te kalong ka iki ka basusi ban pentip sepi baro kinong Krisyan ba ya ka YouTube channel jong ka Kids Tarari la don bahak. Karno sisangi penpau ka jing studio ka bakrau ya kani ka jingjia. Namar ba hadin ka jing tristom ka babaro sikata ngila penmi sibun ki jing rai la penlut ya ka por la penlut ya ka pisa ba la penlut ru ya ka bormet tenrei kawan jia pen banda kumni. Bar hadu menta ngidang nyale ban penyok biang ya kani ka channel rei ngempat la setia. Te ngikerpat ret ya pi kinong Krisyan baro ba pinya sya support ban ni let's say ladang nyim lak syuk ban yo ya kani ka account kabarim ro ngin haban snano da kawe ka YouTube channel ka bathamai tingi kerpari pi kinong Krisyan ba pinang yai Krisyan yingi ban ya rap lem ba sai sin pat ba pinsu ba ban ya subscribe kumba bi jule bro sikata pinya share lem siki parlok jompi bat kani kalong ka jingkerpat red na kaliang jong ka Kids Tarari Choir Noston ba sungup ha ba pinom ya upload iki jingrai hakirin san media la kalong ha ke YouTube lani ke Instagram lani ke Spotify kum ta tertel te kublei sibun ya pi barok kinong Krisyan ki balaju ya Krisyan marabor ya ka ne ka choir ban ngindang ya kerpat ru ya pi ba pinang ya Krisyan yingi ublen kur khu ya pi barok kinong Krisyan kublei sibun